ka ni Renz Birano o igagaw ra mo? Igagaw ni Renz Birano. Okay, karon guys, makita na to si Nong Lois Birano. Taga San Pascual ka, Sir Lois? Oo. Taga San Pascual ka. O nya, pila na edad nimo karon, Sir Lois? 30. 30. Ay, kabata pa din mo, Sir Lois karon. Ganito mo si Sir Lois, guys. O karon guys, samtang ni palitag lato guys si Sir Lois, namaraig ko na to pinaskuhan guys. Na may sukli, ano to sukli, ma'am? Naman tay sukli nga gamay guys. Ato na lang ni ihatag ni Sir Lois guys para napod siya maiyab kay mupalit po siya. Mupalit kag lato. Yes. Mukaon kag lato. Oo. Mukaon siya lato, mupalit po siya lato. Na pilang gisukli niyo, ma'am? 20 pesos ning gisukli guys para ni Sir Lois makapalit og pilang takos, ma'am? 20 ang takos sa lato. Okay, makapalit po ning sukli guys og usa ka kuan guys, usa ka kaltik nga lato. Okay guys, Sir Lois, unsa may kasulti nimo nga nakay usa ka kaltik nga lato? Salamat po Salamat po sa inyong lahat. sa inyong lahat. Okay, si Sir Lois guys nagpasalamat ka makakaon siya lato guys. Okay guys, kay bintag yun yung maglakaw-lakaw guys kay makakita yung grasya guys. Kontras magpuyo ras bay guys, di gyud kakaon og lato guys. Karon og nagwapa ka maglakaw-lakaw, ali ka kakaog lato. Okay guys. Salamat guys. Ayaw kalimot pag-subscribe sa akong channel guys. Renato Adventurer guys. Salamat guys. Located ko karon guys sa San Pascual, Ubay, Bohol guys. Sa ilang public market sa San Pascual, Ubay. Kauban ni Sir Lois Mansano. Uyuan ni Renz Birano. Oo. Uyuan. Oo. Okay, salamat guys. Kaway kay nakakaon na si Sir Birano og lato. Okay, taxi ma'am lato. Naisukli. Taxi ma'am lato. Pila ba Jess na? Balik 20 Jess. 20 nga lato. Okay guys, si Sir Lois guys, Birano guys, makakaon na siya lato guys. Kaway Sir Lois kay makakaon na kag lato. Kaway. Okay, gitakos nag lato guys. Lato gikan sa onion, ma'am. Gikan sa onion. Okay. Guys, kaway Sir Lois. Bintag yun yung maglakaw-lakaw guys kay makakaon nyo guys kung saan magpuyo oras bahay guys. Okay guys, salamat guys, God bless guys, salamat. Okay guys, nami karon sa merkado sa San Pascual guys, kauban si Nong Lois Birano guys. Okay guys, kanang nami karon diri nag-deliver ko buwad sa akong mga suki diri sa San Pascual guys, akong mga suki nagbuwad guys. Unya na nakaron pud si Nong Lois Birano. Okay karon guys, nihangyo siya nato guys og gamay pan guys nga pangpalit ko niya og pan guys. Karon guys, na 50 pesos guys. Nami buhaton nga challenge guys. Karon, unsa man guys? Ingana mo challenge guys. Og among ingon nga si Nong Lois og baba. Unsa Nong Lois? Baba. Mata. Ilong. Okay. Karon guys, sa di pa mi mo kan guys mo kanong magbuhat og kanang challenge guys. Mukanta si Nong Lois, dalitan mo og kanta guys, nindot kaayo nga kanta guys. Ready, go. Sana kauban ko pa ang mahal na kong ginikanan. Inigabot sa Pasko, malipayon, masadya ang tanan. Karon ay wala na ang Pasko kung ay kagulanan. Ako karon aniya na sa mabugnaw bilangguan. Nabilanggo ako sa kasunga, sabit lamang. Niapil sa barkada, sa sala ko'y nahibawan. Karon ay wala na ang Pasko kong way kagulanan. Ako karon aniya na sa mabugnaw bilangguan. Okay guys, kanang dinato palabi ang pakanta si Nong Lois guys kay basig mapagaw si Nong Lois mo kanta pa bene og mapuhon sa record dito sa radyo sa Ubay. Karon ato nang buhaton guys ang kwan challenge. Karon guys, na 50 pesos guys ihatag pinaskuha ni Nong Lois kung makakuha sa challenge. Sige Nong Lois, ready? 1. Unya na, pagkalita mo ingon. Unya na. Unsa to baba? Mata.
Mata. Sige, sige, otro ba? Trial ha, trial. Sige guys, trial ni guys. Sige. Baba. Mata. Ilong. Okay. Karon guys. Karon pamikaron namin sa San Pascual guys. Okay. Challenge ni namo kanang paduwa ni guys. Ni Nong Luis. Nong Luis tay 50 pesos yatag Nong Luis. O kauban si Nong Luis now guys. Kani Nong Luis. Gahapon guys, nagkita mi gahapon po sa gabi si Nong Luis po tong gitagaan og usa ka kaltik nga kuan kanang lato guys. O sa kasulti mo sa lato gabi Salamat. Salamat po. Sa lato. O sige, karon. Amo lang buhaton guys ang challenge guys. Kay gabi nakita mi ni Nong Luis guys, ako siya gitagago sa kaltik nga lato guys. Gahapon guys. Karon guys, tagaan na po na og 50 pesos si Nong Luis guys. Dami karon sa San Pascual guys, sumutuyop ta guys, nata karon sa kon guys sa isdaan guys. Sa isdaan guys, sa San Pascual, napunta sa Lamasan guys, sa Buwaran guys. Karon guys, naghatod ko og buwad guys, akong mga suki guys, akong negosyo nga buwad guys. Unya karon guys, nakita mi ni Nong Luis, tagsa mi makita ni Nong Luis guys. Karon guys, nakakita mi balik ni Nong Luis gabi, nakita mi gabi nangain na maray siya og lato. Karon nagbalik mo mi kita guys. Nanapod ka ko yung challenge guys ni Nong Luis. Tara guys, balik ta Nong Luis. Balik tuyok, balik. Okay, balik Balik, okay. Ready? 50 pesos para ka Nong Luis. Sige guys. Paano? Larga. Baba. Mata. Ilong. Okay ro guys. Di maap sa Sinong Luis guys. Grabe kalihiro ni Nong Luis guys. Grabe guys. O karon guys, ato lang ihatag ang premium nga 50 pesos guys ni Nong Luis guys. Kay grabe ka maayo si Nong Luis guys. Ayong kanta. Grabe ni tanan talent ani ni Nong Luis. Luis, sa apelyido Nong Luis Birano. Imo tong pagumangkon si Rins. Birano. Okay. Karon akong tagaag 50 pesos guys si Nong Luis sa iyang siya ay nakadaog sa among challenge guys nga katong akong gikuha na challenge guys si Nong Luis nakadaog. Okay guys, salamat sa inyong pagtanaw guys. Maginaot ko nagmalipayon mo sa akong video guys. Ayaw kalimot mag-subscribe sa akong channel guys. Renato Adventurer guys. Dagang salamat guys. God bless. Ato lang ihatag 50 ni Nong Luis. Dara, Nong Luis 50. O say kasulti nimo Nong Luis. Salamat sa inyong 50. 50. Kisay pasalamatan nimo. Ikaw. Ako. Ang maglaing tao no. Naglaing tao. Mao, sige. Kaway Nong Luis, kaway. Okay guys, salamat guys. God bless guys. Guys. Anya ka Nong Luis, sama man imong 50, ayo na ihubog-hubog ha. Ihubog-hubog eh. Sama man na. Pagbugas. Balik bugas. Oo. Tugas ayun na nang inom-inom. Bugas yun. Okay. Kanang lisod mo kag ilim nun, kay makahubog ng ilim nun. Ipalit ng bugas, ha? Okay guys, salamat guys. God bless guys. Okay guys, karon guys atong tanawan og sa gipalit ni Nong Luis guys. O sa imong gipalit nong sa imong premyo? Isda. O karon guys, nipalit si Nong Luis karon og isda sa iyang premyo nga 50 pesos niya. Gitagaan po na to buwad po si Nong Luis para malipay po siya iniguli sa ila guys. Okay guys, salamat guys. God bless guys. Dara guys, ipakita Nong Luis sa imong gipalit. Dara. Gitagaan na to buwad si Nong Luis guys. Nipalit po siya isda sa tong premyo. Salamat guys. God bless guys.